Ka YouTube channel na veo zo sen na bon chawin nila pha kare la ang zo hoi mo se su tu ni kwa vlog kan bol ding hi ni dang ato akilo poin ipi vlog kan bol de ham ti chu ita hi kan bol de he min Q&A abol bol zi na Q&A ang tu thil pata he mi khat biography kitila na ipiti hola ya kuna hong kun do a amin chu ke he jong le na anu apa au na iza nam ti ho jong chu het na khat jong hi in apa mama jing in tu nya Q&A hi kin jong khat bei cha vlog ka si ma pa na ka het khelo la kan bol kha lo hi in na tu nya hi chi video hi kan post ding comment na hi Q&A ai dong nom question na do nom ne honin do dio ai wanga reply wang hi abon chika kan bol zo lo de he ji chu ipi ham itia hi le do nom nei tam ta hungum de hin tam ta la ko na jong hi common question long akibang dong tam ta hungum de hin na example like iti le zina nei de ham ti ho tabang chu mi tam ta mi nga mi gu min nan do wa le chi chu question khata ka sin jing ding answer ke chu answer chu khata ka sin jing ding a hi in chita bang related common question ki ti wa hi abon chika kan available kan reply lo di tai na ke ma in sung chen dan ka hung khan le dan a hi lawa hi le ka schooling life hi han lang ipi hi jong le ai dong nom zo sin nei do theo hin comment chabai ki te tan te asu sa lo ho wa chu kan reply lo di ni hin na ani gal khel hi bin lang ke hi Q&A bol di ki sawanga he vlog ka sim wanga he kan hon ding nei nga le lai in tu ni khwai hi ichi question hi itabong question nangin na na do nom ki tante film lang kai thu hi an lang gal thu hi an lang ka gal za mu hi an lang a hi lawa le ipi hi jong le na do nom nei do theo hi in don but the kan don but ding don but the lo kan don but lo de hi in hizi chun ya Q&A kiti hi a question kam mo chai ting le hin na don but the yo si chu kan don but de hi in ka nga me hon ding nei nga le tu ni la ka me hon di hon nan be sa wing Q&A ka hin bol di hi tain ka bol ma sang chai phat som phat kan ya cha hi kan e khat di hin ginger jong ka kisu thing ta in aban le chinga hi kg thuma hi in mai le ten ro atin kin ma jon ro ka te ngalip nei te na a hi in cha hi chi hi nidanga ka hon ta banga ka hon lo di achum bia ka hon di nidanga cho thawa ka kan ma sada ahung ta ting le chun ka hon ji hin na tu nya wang hi thawa chu ki keng di na ai wanga na iti ki sam ki keng ma salo tia ko ka hon di hin thaw ki keng tiang ka du nan a ki keng lo a ki hon zo hi kan ma sat lo ka ti na he thaw tu zaw te te hin na so si hi kan khat di hin he ha ke chong hi a chang in anei khat khat tai som kha ga ta rin ka te aban le hi chi ngalim hi kan go din ngalim hi ka du pen ji he ken ngalim hi ken ka du mo mo he aban le ta hi garlic pangachanam chong hi su chai sa he tai na kadai pen tu silonga kanamu ji lo chu chi hin me le ten na ko pi ti ho a sei dinga chu changnam ngat na changnam ngat te hi in chi hi pati kho ma hi in ke hin mit masala ki ti ho adu da na kolte nam ho he ka ha za be se lo he ji chu kol nam ki ti hi ka hi thei be se poin na ka ki cha no hi in cha hi ke hi atam zo hi jing ka chi le hin tuilum ka don je ka ti chu chi hin na chi hi sunilum ka jan khowa sa hi in sun ka long le hin aka le hin tui dap to ka ja ka don je hin jing ka lawang hin chi liter khat thing diam thing lo diam mang ka pon hi chi mak alin pa hi liter khat wang thing lo awanga half liter wal hi na
chidim se hi tuilum kadon ji in chi aphala pa hin nilum ke na an wang hi kin ka hon thei po in aji cho mo lang an chang hi ka he them thei po e aji chu ipiti tam ti le kidi thu ji hin na ke cho chu hi pun ke hin phai chang bo kan e ji hin nga to hon ding me dang si si fridge sunga omin kal do nai pon nga ka hon chai ting le cha hi tun la ka home assignment de si zo ka namal ji chu hin na si zo hi tun la la kan mal ki diwa hi in ji chun tun la ka nga hon thanop na chu hi chi chanam na aniau te ichin hoi tan bit ai pe thi ho jong hi kyo in fresh atam zo fresh kai khat ji hin na ana wo wang he pa mai le mang di dan hi tan niaw lai he le kolbu ata to ki ken han lang hi le na atu ya tui di he thing nam thal thal di hin to hin ke hin atam zo ha di ta sei dinga chu sa la nga sa nga hi bal mi ho zo ka du hin na chi bal jong hi kan ko ten kampo pya para in thadu hin ka hon pan nai loi bal wang hi ka du mo mo jin ala bal le tui bung me na li di ka bol de hin tu ni la ka en me ding la wa hi squash to azi hi chi me ta ma kan hon di in squash ji hin che ya ipi squash ha chi chu amul te ve kol horana amul ngan ngan e mi su ne che so he atuye jonga ti win na tui lo ka he pura amul the de mul pu e chi squash he adong ho wang hi amul lo e chi me tam hung hi di hin tu ne la ka me diu chi chi hi in to hi ipi hi le ke pan tau te ka tu jong in a zu nin ama kun in a zu pe lai ta hi in to hi ke hin me kan hon pan di tan hi chun do nom ne nei ho zo se nin dong ji ji win lang kin dong im lo bya kan sei ding na to be honest abona ka sei di he nei do chan nu chu abona ka sei di he aki chai ta banga hi ta in ka sei di yo si ka sei chai ta in Q&A na tu ni vlog e bol pe no hi adang hi pun na do nom nom nin dong win silong ai min ti sare kya lo hai se ke hi dap ka sa be sa ka sang kol dong hi pom se ke khat bo se ka ki pu hin bengola kan ki da ha ki de nei se ka do kamit mo dan dan chu pom se ke khat bo se ka ki pu hin abana kanau chong ne su du kong phal to ai pi hin na chite ni chu bengalore kan ki da la ki din ka chan muin pu sa in to le hin ke hi silong ka lun le tap ka sa pha lai hi ka tu pa kanau nu ji pa ya ma ke sa nga le de hin ama za ke de tha lo bia kai ti a ku mai ta na tha lo be ki ti la sop lo ti na hi po e kanau nu soi tar khat to ka kya ko ji hin chi cho ki so pha la chi kan kya hin ipi hi le na bon chawin vlog an ve ho zo se mang phawin lang abanting le na do nu mu chu it must be very reasonable question na mi do the hi mana maron mareng mo do chu kan reply lo mai thein het ding ha kilom do ding ha kilom mo zo sinin do zo siu chu ready sa a reply ding ha ki hung ka hitai so guys bye bye